Dobro jutro, veli izgubljena nada. Dobro jutro, Crna Gora. Dobro jutro, Crna Gora. Dobro jutro, Crna Gora. Dobro jutro, Vlado. Dobro jutro, Andreja. Dobro jutro, Vlado. Dobro jutro, Vlado. Dobro jutro, Vlado. Danas je 7. decembar, 341. dan u godini, što znači da nam je do nove ostalo još samo 24 puta po 24 sata, odnosno precizno 24 na kvadrat, minus 6, to je tačno 570. 8. je decembar, 342. dan u godini. Danas je 13. decembar, danas je 20. decembar, 347. dan u godini, 354. dan u godini, a do nove nam je ostalo još 23 dana, a do nove nam je ostalo još samo 18 dana. I što znači da je do nove ostalo još 11 dana. Dogovorili smo se sa sobom, a vi ste to znali da prepoznate, pa smo se dogovorili sa vama, da ćemo biti iskreni, emotivni prema poslu kojim se bavimo, temama koje obrađujemo, ljudima sa kojima razgovaramo, tako da je sve pod kontrolom, ne brinite. Na isti način ćemo raditi i dalje jer ne postoji drugi. Izvolite. Eto, čuli ste da se u Pilani radi nedjeljom i praznicima svakodnevno. To je neka poveznica s jutarnjim programom, čini mi se. Jeste, to sigurno. Ako išta, to je. Iz kraja idemo u kuhinju. Izmutite, pa stavite, pa promiješate, pa podijelite, onda uz to i dodate prije nego što krenete da pečete. Onda prelijete i odvojite prije nego što na kraju ukrasite. Navikli se ko čemu Vlado o radnjama? Dosta. Posolit ću. Mislim da duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Izvolite, prijatno. Sjajno.